amasunzu n'iyo coalition juste nibyo nico twariko dushaka ngo abantu bumve. None se ivyo bindi bihugu bakeka aho chief escort we barapfuye se bose barashize tidufite abakiri kumwe abakiri hariya uko bone nimwe bahanga cyane mu buryo mwomenya ngo afande yishwe nande nico kintu twariko dukuraho bitewe n'ivyo Ndahigwa yaravuze. Wafata umwanya deni tukakira Madubu amaze umwanya hano nawe tukaza gukurikizaho sister Imurenge. Reka mbaze gatoya utaratanga ijambo. Abanyakagara urupfu rwa Fande ko baza bagwitirira n'uwabivuze mbere umutima wacu simba ari umutima wacu bivuzeho ko Kongoro agwitirira ngo u Rwanda ngo niko gwishe Afande. Sanjake muri izi video ziwe mu nama yo kwica Fande yarayirimo. None ni gute kandi urupfu rwa Fande bazabongera kandi kurugarura ku Rwanda nako iyo nama yari yabereye. Murakoze cyane. Reka nshimire Mukagogo kuko avuze neza kandi ahora bivuga kuko Akagara mu byukuri ari abanzi kandi tudakeneye imishikirano na Kagara. Ta mishikirano mu byukuri dukeneye na Kagara. Bamaze kudukorera ibintu byinshi bidashobora gutuma habaho imishikirano. Niyo mishikirano hari igihe wenda izagera igihe cyo kuba, ariko nanone hakabaho abantu bamwe muri twebwe batazabasha kujakira. Njewe ugiti canje nta mishikirano niyi mitoya nogirana n'aba bantu kuko ni nkora amaraso. Ni nkora amaraso, nta kintu kizababarira ibyaha byabo ntaco twabona. N'abantu mwahurira mu gacikane nkuko Kongoro yabimbwiye ngo azampitana cyangwa se ngo azamfunga ku buryo famille batazamenya niyo nafungiwe. N'abantu mwahura bakakugirira nabi. Gushize Mukagogo yaravuze ngiwe niyo bohurira ndagira ngo mwikanisa ati no sohoka hanze ngashakisha sikuzagiza nkareba uburyo mugirira. Mu byukuri nico kibakwiye, sa abantu bo kubana nabo kuko nta bwiza tubatezeho, nta mico myiza tuzabacirira ngo tuvuge ngo abantu bari bafite imico myiza reka dukomeze tubegere. Rero n'abantu mu byukuri bo guhungira kure. Icyo nshaka gukompleta kuri Mukagogo yaravuze ku kijanye n'uyu mugabo Musafiri, ntabwo jewe narinzi ko ari umuhondogo, ariko byonyine kuba afite amasano ya hafi na Maître Moise mu byukuri ico ngico naco yakizira, kandi Kongoro yabigizemo uruhare, ntabwo ari igitangaza. Jewe ubabwira Maître Moise ni mubyara wanje, ariko kubera urwego arimo naho yabaye naho nari ntuye birashoboka ko tutaziranye, ariko abavandimwe be bavukana nawe babugufi imfura ya se kugeza ku muherezi wabo, n'abantu twabanye kandi bishuti zanje mu buryo bumwe bw'umwihariko. Ariko izi ntambara aho zitangiriye, kubera ko nakundaga kuganira n'uyu mugabo Kongoro, buri gihe yashakaga kumpindura, ariko nanone akanyereka ko guhinduka kwanje bigoye kubera Maître Moise. Urumva sorry, kuba Musafiri rero ashobora kuba afunze uyu munsi Kinshasa, byumvikane neza 100% ko ashobora no kuba yazira Maître Moise. Si Maître Moise wenyine, uyu Afande Rugabo nawe ni mujara wanje neza. Base nibo bamuyomba bavukana na mama, sinabaye iwabo, ariko n'abantu n'abavandimwe banje, reka mbivuge gutyo. Rero ibi byose izi ntambara aho zagiye zibera, bagenda abanyakagara bashaka guhindura imitima y'abantu, njewe kenshi bambwiraga ko ndashobora guhinduka kubera amasano dufitanye n'aba bantu basa n'abagaragara wenda imbere mu bwoko bwacu.
ariko ico ngico ni ibintu bidafite aho bihuriye, kuko uri mu gusanga umuvandimwe umwe ari mu Kagara undi nawe ari muri Twirwaneho. Ivyo ni ibintu bisanzwe. Rero reka ico ngico tugitambuke, musengere uyu muvandimwe Musafiri, wenda Imana izamuvane aho hantu. Ikindi nshaka kubabwira, Kongoro twavuganye ibintu byinshi mwabavandimwe mwe, twavuganye ibintu byinshi. Afande amaze gupfa, mwumve ko umunyamurenge wese aho yari afite agahinda, ababaye, umuntu asigaye yireba nawe ubwiwe akumva ariyanze, twumva ko nta handi hantu tugikiriye, twumva ko ubwoko bwacu burimbutse, kubakunda ubwoko, mu gihe abandi wenda bari aho ngaho barimo gucelebratinga, abanywa amayoga bayanywa, abarya inyama bazirya, mu gihe abandi 90 n'ibindi kwijana by'abanyamurenge bari mu gahinda. Kubera ko nakomezaga kubaza Kongoro rimwe na rimwe iby'urupfu rwa Afande, kubera ko uwo munsi twabiganiriyeho, twafashe umwanya munini, yagezaho arambwira ngo mu misanzu ya Twirwaneho, mu misanzu, iyi misanzu tuza dutanga ya buri kwezi, arambwira ngo iwe na Gisaro ngo bari mu bantu baza batanga umusanzu uremereye muri Twirwaneho. Arambwira ati aho tuwunyuza niho tutokubwira, atari ko mu bantu basapotinga Twirwaneho kandi n'amafaranga menshi natwe turimo. Ariko ico gihe urumva ico gihe ntabwo natekerezaga ko wenda bashobora kuba barimo batanga iyo misanzu ari mu buryo bwo kumwiyegereza, wenda kugira ngo bazarebe uburyo bashobora kuba bamugirira nabi. Ico gihe sinigeze mbitekereza. Rero mu by'ukuri ibyo umuntu yavuga kuri uyu muvandimwe, nimba ariko namwita Kongoro, ni byinshi. Reka wenda mbe ndekeye aho ngaho abantu bakomeze baganire, ariko mu by'ukuri ibintu bya Kongoro byo birarenze, kandi hari benshi bazaza wenda twabanye bazi byinshi kurenza ibi ngibi, bazaza nabo bakomeze bagira ico babivugaho. Ariko mwumve ko n'ibyo bakoraga byose bamwereka ko bashobora kuba bari kumwe, bishobora kuba ahubwo bwari uburyo bwo kumwiyegereza no kugira ngo abahe icizere bazabone uburyo bakora biriya bakoze. Murakoze. Ese wakoze ndahi, kandi turi kuvugana na Pastor Felix nawe mwabanye, wenda azaza kunganira ku byo wavuze. Sinzi wenda nimba tutaza gutambuka kino kintu gusa ntico itagi kivaho gutya, abari bazamutse Amadubu na Imurenge muze gufata umwanya deni mu bijabo yafashe ko hose ataganiriye nawe ahita afata umwanya. Murakoze. Ninjye waruhaye umwanya. Yego. Ya, murakoze host Q0 mu bijabo na Auguste, mwagize neza kudufungurira iyi space. Reka cyane dushimire umuvandimwe Ndahigwa ndetse na Berle babanje gufatikanya. Ibi ngibi ntabwo ari urugambo kutubwira umuntu cyangwa se abantu, ndibwira ko atari urugambo, ahubwo ni ukugira ngo abantu bamenye neza abo bahandi abaribo, no kumenya uko birinda, no kumenya babakurikiye uko bayobye. Biratangaje n'amagambo uyu mugabo atubwiye ko umuntu babanye ahagera akamubwira ngo ati wowe ngusingiriye aho nagufungira n'umuryango bazarinda, ntiwazahamenya, ati wazarinda upfa ntawe umenye irengero ryawe. Uriya niwo mutima w'ubutugara. Nibyo by'iyi minsi 2 twari tumaze tuvuga kuri ba Shirake warigitishije umurambo w'umuvandimwe. Musaza Mujabika ava kuba umugeti mu nzira zigoye aja mu Minembwe, agiye gutega umurambo wa Leti Colonel Bonner
umwe mu bagabo bavuye muri Kenya ba mbere baja kuremesha abaturage bari basenyewe wanirira iya agafata umurambo we akawuriza umuntu wapfuye udafite kongera kubaho muri buno buzima nyine busanzwe ubu abahumeka uyu mwuka duhumeka bakoresha akarwanya n'uwo murambo umugabo w'imyaka 50 irenga 60 umugabo wize ukize umugabo wakwiswe imfura nibyo by'ibi ngibi abanyakagara bakora ni abantu bayobye mu buryo buteye ubwoba ejo twagiye twumva amawudiyo ya Ruberangabo bani wa Farasha wari umwita ngo ni rucafuza dirapo twumvise amawudiyo y'umugabo umuzi kuva ngira ngo mu bwana bwe kuva akiciga kugeza uyu munsi ukuntu ari umugoshe ukuntu buri gihe ashira inyungu ziwe imbere uhereye kuri FDL buri ashatse ngo ari we ubu wa mbere mu banyamurenge baza kuzana ndetse no mu batutsi bose baza kubashiraho Dr Bizmakaraha na Douglas Bugera wo muri Nord Kivu ngenda abantu benshi bamuzi cyane ariko niwe warimo leading bombi na Karaha surtout mu bantu mu batutsi bo muri Est abamekonta arigumura abo murakare kuva ico gihe kugeza uyu munsi kugeza igihe c'amasezerano ya Sun City ashaka kuja kwiyunga ku RCD kugira ngo abonere umwanya RCD bamubwira ko bafite agenda yabo bafite ideologie yabo bafite abantu babo bakoresheje donc baje mu mishikirano ntabwo ari uvuga ngo ni mu nama ntibazi agenda baba bazi point par point y'ibizigwa baba bavuze ati nibavuga iki tuzavuga iki nibasaba iki tuzasaba iki tuzahagararira kuri iyi ngingo n'iyi ndavuga ngo baje kongera umuntu deja wageze Sun City muri South Africa ngo nuko ari muri Este baramwe ati no ntabwo uzashoboka twebwe dufite delegation yacu kwingana irazwi iranditswe kandi dufite ingingo turi bugendereho aragerageza arinjira iparti yari muri guverinema yari yobowe na Kabila iramwakira nk'umuntu muri societe civile gusa kugira ngo akase ikibazo c'abatutsi bimwe mu ngingo yarimo yigwa harimo protection ya minorite aribo abatutsi muri Kongo bahora bahura n'ibibazo by'ironda koko discrimination nkingi turi gukorerwa noneho irigeze ku rundi rwego rwa genocide umuntu wayitambitse abategereye audio nako si audio ni ikiganiro cyahise kwa Magarambe abitambitse iyo ngingo ni Ruberangabo ngo aravuga ati se muraproteje aba minorite abanyamurenge nibabwiye ko turi aba minorite ese nako abatutsi ese abatutsi n'abanyintu ni bande benshi aritambika yitambika ico kintu kirangira iyo proposition idatambutse niye ndari kuza ndetse no mu itegeko nshinga ko bagomba guproteja aba minorite kubera ko buri gihe usanga aba minorite mu bihugu bidafite amategeko ahamye ari ba victime mu ntambara nyinshi no abantu bagahora barengana ntaka karengane dusanzwe tugirira murebe buri gihe iyo mbonye advisor nibuka iyi foto byabereye mu Bikenke mu nkambi murebe ifoto abantu bose bari hano kuri nani barebe ifoto iri kuri advisor iyi foto niho izina Kagara
ryavuye bwa mbere, ni ahangaha niho ryavuye. Kuri iyi foto muri kubona iri kuri adivayisi, abazaba babyumva, abatazi amateka y'Akagara, izina Kagara ideoloji yabo yari isanzweho, ariko iri zina ry'Akagara ryahise rifata ideoloji yabo, ni ahangaha niho ryahereye. Aha ni abasore bari mu nkambi, bahunze mu mihana yabo, bari iwabo, baje abasirikare ba leta barabafata, barabafunga, barabahambira gutya. Noneho abagabo barimo uwitwa Yafete Nairobi, barahamagarana, bari abagabo 5, bishimira ko bano bana bafashwe, ndetse bavuga ko abo muri famiye yabo babarekuye. Aravuga muri iyo audio, asinze niba ari umuntu waba ukigira, aravuga ati muze tuze gutarama mu Kagara ko kwa Musinga, bishimira ko bano bana bafashwe, uwo muri famiye yabo yarekuwe. Naho ngaho niho byavuye, umwe muri bo amuvamo, asohora iyo audio yababaye, ati nta soni twishimire ko abana b'Abanyamulenge bafunzwe bimeze gutya, ngo nuko umwana w'Umusinga bamukuyemo. Rero iyi ideoloji imaze iminsi y'ababihemu, uhereye kuri abo ba Ruberangabo, ukazva ico gihe ca Sun City muri za 2003, kugeza uyu munsi imyaka 23 irashize, nako n'imyaka 30 kuva 96 iyi ntambara itangira, irashize. Agambana kugeza uyu munsi yararushe, agira abadisipure aribo bano tuno tugara twose, ni ama-ideoloji ava kuri ba Ruberangabo ugakomeza, noneho ageze naho agira abanyeshuri bamuruta aribo ba Kongolo. Ubu nyine Kongolo asigaye abacecekesha bose, mwamuvuze birambuye. Aba bantu ni abahemu ku rwego rwo hejuru, tugomba kubirinda. Hakurya mu Rwanda intambara irangiye, hari akarimbo baririmbaga bakavuga ngo mine irica, bikamugaza, ngo mine ni mbi cyane, ngo abantu bayirinde. Tugomba kwirinda Akagara, tukirinda ideoloji yabo, tukakarinda ndetse n'abana batoya. Muri iyi minsi biharaje guhamagara abakobwa, bambuza abakobwa, harimo n'abadamu batoya, surtout bano baza ku masosho media bashaka kubayobya, kubera ko baje bisanga nta mudamu bari kumwe, ntawe. Abadamu babaye intwari mu buryo buteye ubwoba, habe na Mukakongoro ndibwira ko atari Akagara, habe na Mukaruberangabo ndibwira ko atari Akagara, kubera ko abadamu ari abanyempuhwe, babona ibiba, ibo ntibafite inyungu mu maraso, nta mpamvu n'imwe yotuma baba Akagara. Noneho bagenda bagasanga ni abagabo bonyine b'abahemu. ukiri aho Madubu, uvuga ngo abadamu si utugara, Beya ni Akagara, Beya ni Akagara. si Uvuze ngo umudamu. abadamu, ureke nkubwire ijambo, ugiye ukazusanga akagore kamwe akandi kamwe hariya, nabo bamwe bagiye bashakwa nabi, n'abandi nabo badafite umuco, kandi nabo ugasanga nawe ibyo avuga ubu nyine si byo yavugaga mbere. Beya uriya yari twirwaneho. Amadu, wenda ntubitindeho, na bano bagabo bose wumvise habe n'uyu Sanjaki ibyo twariko dupfenya, Oya komeza n'intara nawe kuvuga ngo twirwaneho. si utugara. Yego, oya, abagore wazana nk'uwo Beya, wazana kakara kana k'agakobwa kwa Oscar, nk'abantu ni bake, ni umubare uriye sinyifya kabisa, bitandukanye n'abagabo, kandi si uko abagabo aribo benshi ku bagore. Amadu, wenda uze kugana ku musozo, ariko nariko ntekereza ko hari ukuntu je maze kumva n'igihe cyinshi tubivuga,
na bano bagore sinokwama mvuga ngo abagore bafite abagabo mu tugara, ariko ntekereza ko hari n'abatigaragaza, sinkeneye ko tubashyira hanze cyangwa ngo tuvuge gute, kugira ngo bataza gushyira imiryango yabo hanze, umugabo n'umugore bama bagenda. Ariko Augustin, reka mbireke, sawa ngahe komeza. n'ubu utigaragaza hamwe nabyo ni byiza, kubera ko buriya ikibi giterera isoni. Bazavuga ngo ibibi bitwarwa mu ruhago. Umuntu wese ukora ikintu kibi azi ko ari kibi, ntawe uba fiyere yacu. Nimba hari umugore winjiwemo n'iyo virusi y'akagara, iyo virusi imutera isoni ntanayisohore. Ariko hariho abagabo batakigira umuco, batakiciyubasha, batakigira n'isoni zo kwitwa akagara. Murebe umuntu w'umugabo ushigikira iyi guverinema ivuga ngo nimuhagarare mu minembwe babarindire umutekano, nimubategereze, nimwitandukanye n'abo ngabo. Ariko baza inzu ya mbere bahiteyo bakayitwika, imirima bagasahura. Mwabonye ukuntu bimbaguye iriya misozi y'iwacu, umukecuru w'imyaka 100 bakamwica. Dore nicyo umuvandimwe Ndahigwa yari mazira avugira uriya mukecuru. Urumva Auguste, abantu basenya ibitaro n'amashuri n'ibiki, bamara umuntu akavuga ngo abangaba ntibashigikiye. Bano bantu bazaba bashigikiye nimba hari abantu b'abaperida hose, usibye ko siniko nabita abaperida, kubera ko ni ibintu gusa biri aho ngaho, ni nk'abantu batakigira umutima. Baza batsinda ntibishimane. Sinzi ko nubwo bagira isoni nkeya, mugani bavuga ngo n'umusazi buriya agira isoni za nyina. Sinzi ko hari umunyakagara wo postinga ya Kutumba cyangwa Makanaki, usibye ko ejo numvise Kongolo abika Makanaki. Sinzi ko hari umunyakagara utewe ishema n'amagambo ya Naruvumbu wicara ubatuka kandi afatikanyije na ba Mayimayi na leta. Abangaba bavuga, urebe n'abano bariya bari bagiye gushimira Neva kugira ngo bambuke i Burundi. Mwumvishe raporo yabo, babanje nako bambukiye muri Kongo, babanje gutanga ifaranga, bazitaze muri baraza ni ihuriro ry'abasaza b'abafurero babari azawuvira no muri Plaine, kugira bemererwe bambuke. Batanze ifaranga muri baraza kuri abacungiye umutekano kuva i Burundi kugira Uvira, bongera bava Uvira bagera i Burundi babacungiye umutekano. Bamara kuvuga ngo baravuze ngo tumwogera Uvira mutwara hageze. Mwabonye barutikanga ukuntu bari batwawe mu mamodokari hariya bazengurutswe n'abasirikare b'abarundi. Kana kwizoza madu minota 10 n'ingahe yose igiye gushize. Nta kibazo, reka ndashoje. Wamara kwambwira ngo bano bantu abangaba turi kuvuga ngo bari kumwe n'abariya, bari kumwe n'abariya, turi kumwe, gusa ico bakora ni ubugome bubuzuye bwo kuvuga gusa ngo dusenyerwe, dupfe, dushire, asigaye gusa bazabirwa gusa ku space, ariko nta kintu na kimwe kizima bari gukora. Nakoze rwose, ndashimira uyu mugabo Ndahigwa yatuganiriye neza rwose. N'utarumva akagara uko biri kose yakumvise. Ni babi, baragatsindwa kandi baranatsinzwe. Reka dushimira Amadubu n'Intare hamwe n'Imana ikomeje kuturindira Minembwe. Murakoze. Murakoze cyane Amadu, kandi si kwihutisha, hari abantu benshi inyuma kandi ijoro riragiye, hari abakeneye kuvuga kugira ngo baryame. Sinzi niba munumva. turi kukumva mu bijabo. Yego, murakoze cyane. Jewe maze umwanya muremure, nafashe umwanya uhagije, impamvu nacecetse
ngerageza gutekereza, ariko ndagira ngo nsubire ku mutumirwa. Wenda harimo mvuze ngo mvuge, ariko kubera ko abantu ari benshi je ntabwo ngiye kuvuga kugira ngo ntarambira abantu. Maze umwanya ndi gutekereza hejuru y'uburyo umutumirwa wacu yatinze ku mubano mubi wari hagati ya Sanjake na Kongolo. Wenda abantu babaye muri space, iryo jambo yakomeje kuritindaho avuga ati kugeza kuri ubu ndatangara, ndavyibaza ikintu nkujije Kongolo na Sanjake. Ngaruka inyuma kuri aya magambo Sanjake avuga ati jewe narinzi ko afande makanika azapfa, barabimbwiye, ndetse yewe nyuma yo kubimbwira tera intambwe nja kubivuga, nja kubibwira abantu. Kagaruka inyuma nkareba noneho umubano Kongolo afitanye na Sanjake uvahe, uterwa n'iki. Niyo mpamvu naremuze tureka ngaruke ku mutumirwa wacu afata umwanya mutoya. Ese ushobora kuba ari ibanga ryabahujije? Kuko nuvugana n'abanyakagara barakubwira ko ikigeragezo bafite mu Kagara ari Kongolo, kandi mwabibonye barababishyize hanze. Ariko nusubira inyuma ukaje kureba iriya yo bavugana, umuntu udefanda Kongolo ni Sanjake, yewe n'umuhostinga ni Sanjake. Ngaruke ku mutumirwa. Ese Bwana Ndahigwa, wewe nk'umuntu uzi umubano bari babanye, wabivuze ati bari babanye nabi pe, ibi bintu urabitekerezaho iki Bwana Ndahigwa? Hanyuma dufata abandi. Mubija, wenda umutumirwa ataraza, Biragaragara ko ari kuvuga, ashobora kuba ari aho network naringize ngo nkeya. nimba Nimba Sister twumva amanuke yongera Sister azamuke Murengeti yaba afashe umwanya kugira ko ngo amaze umwanya hano. okay. Ariko naringize ngo asubiza ku kantu, Yagasubiza then Sister hanyuma agahita azamuka. nanone dufata abandi. Ndahigwa, uratwumva? Ntabwo twumva. Manuka, reka kumanure, hanyuma wongere uhita uzamuka. Ashobora kuba afite Ongera network ufate nke. iyo bamuhamagariye network Aba iracika. connected. Fata mikoro nayiguhaye, nimba twumva uhita ukomerezaho, hanyuma abandi bazamutse mwihanganye. Ahangaha uranumva? yego ndabumva. Ndagira ngo ikibazo wari wacumvishije, ariko cyane nshingiye ku mubano mubi wadusobanuriye wabaga hagati ya Kongolo n'uburyo babana ubu nyine, ndagira ngo ikibazo wacumvise. Nabyumvishije mu by'ukuri. N'ubu ngubu kugeza ubu nyine ntabwo mpamya neza ko Kongolo na Jacques babanye neza, kuko n'abantu badashobora kubana neza. Wenda bashobora kuba babanye neza kubera inyungu runaka twebwe tudashobora kumenya. Wenda hari udufaranga yabagenera Jacques, uretse ko naganiriye na Jacques ambwira ko atarya amafaranga ya Kongolo kuko aramuzi neza. Gusa nk'uko twagiye tubigarukaho, mu by'ukuri benshi bagiye babivuga, aba bantu b'utugara hari benshi bagiye muri ibi bintu bazi ko ari ibintu bitoya, baza kwisanga basanga barengewe n'amazi badashobora kuzivanamo. Jacques ibi bintu nimba yarabyisanzemo, jewe umutima wanje umpamiriza neza ko Jacques yabyisanzemo, ariko amaze kubyisangamo abona nta nzira n'imwe ashobora kubona yatuma ava muri ibi bintu, bitewe n'ibyo yavuze nk'ibi ngibi byose turimo twumva. Abona ntaho yabyiregera, ariko umubano mubi cyangwa se mwiza hagati ya Kongolo na Jacques. Abatazi Jacques ni Sanjake niko mukunze kumwita hano, cyangwa Kajisho.
sintekereza ko n'uyu munsi hari umubano mwiza baba bafitanye. Wenda uwo mubano mwiza waba ufite ico ushingiyeho, wenda amafaranga cyangwa se hari andi masezerano yihariye baba bafitanye. Ndibuka kubera ko ari abantu twagiye tuvugana ibintu byinshi, nageze igihe mbwira Jacques, ndamubwira ntese ibi bintu uzuhagarara ugahagarara kuri Kongolo, ibi bintu ni ibiki? Ngo aje kunsubiza arambwira ngo nindeke, ngo Kongolo ngo arimo arubaka CV yiwe, karubaka CV yiwe ku maraso y'abana b'abanyamurenge, kwarubaka CV yiwe ku bwoko bw'abanyamurenge. Naho ngaho twarangirije na Kongo na Jacques dusa n'abakosanyije, ariko muri make nuko niko yambwiye, kandi ico mpamya neza nuko kugeza uyu munsi uko Kongolo yitaga Jacques Mayibobo, n'uyu munsi aracamwita Mayibobo. Nimba banabanye azi wenda ko ashobora kuba abanye na Mayibobo nubwo Jacques yoba yarahindutse, ariko kuri Kongolo we simpamya neza ko Jacques ashobora guhinduka ku buryo Kongolo adashobora kuba yamwita Mayibobo. Niwe muntu uzuhiga amakuru ya Jacques amanywa nijoro, ashaka kumenya uburyo Jacques abayeho, ashaka kumenya uburyo Jacques yiriwe n'uburyo yaraye. Ndagira ngo nico yariye Kongolo azarara kimenye. Rero nta mubano mwiza uri hagati yabo, nta nuteze kubaho, uretse wenda isezerano baba bafitanye ari ryo rizatuma bagira umubano mwiza. Murakoze. urakoze cyane Jogiste, ngahe kurikiza abantu ko bari bazamutse. Urakoze cyane Ndahigwa, kandi wakoze kwihangana nimba ugifite umwanya ugumaha, kandi niwumva unaniwe rwose udusinyare nanone usezera abantu kuko tumaze umwanya muremure hano. Urakoze. Mubisha dukomeze tubane, wenda umwanya muto twaza gufata umwanya utari munini cyane kubera ko twaganiriye. Sister Imurenge, Jane Byondo, ngira ngo nibo bataravuga hano. Na Hope na babaye benshi. Hope Dave, reka twakire Imurenge na Byondo. Murakoze cyane kumpa ijambo. Sintinda, reka mbanze mbashimire mwebwe mwa hostinze, host n'abako-hoste, mwakoze cyane, Imana ibahe umugisha, kuko njewe ndumva uno munsi nta majambo menshi mfite, nagize amarangamutima menshi, numvishije sa ngaho uno munsi aribwo numvishije ko umunsi bavuga inkuru ya generale ko yapfuye. Nababaye cyane, numvishije agahinda kenshi. Imyaka mfite ku isi si mikeya, nari ntarumva aho umuntu yica sebukwe, ukagenda uri kurashaka imyanya ngo niho mu maraso yo kwica ababyeyi bakubyariye umugore mu Banyamurenge. Nababaye. Kongolo yakoze byinshi bibabaza imitima yacu. Reka manze nshimire umutumirwa twagize uyu munsi kuri iyi space, kuba waje tukaba turi ko tumenya ukuri kubwo urupfu rwa generale. Mu by'ukuri bigira umwami ni umugome wo kwihariho hejuru, ni umugome pe, ni umugome. Numvishije ubugome bw'indengakamere, utanababariye n'umuntu, ntubabarira n'umuryango wawe, umugore wawe n'abana bawe. Ubu se umugore we nimba azi aya makuru cyangwa nimba ari kuyamenya, none ndabizi ko ibi byose azobyumva, uribaza ko azogira amahoro n'umugore we mu muryango we? Wishe se wabo ngo niho ubona umwanya
wavuye mu nkambi wabujijwe kuja hanze n'amarorerwa yawe n'amabi wakoreye muri Ethiopia, ukabona ko uje kuzamura seve yawe, mugani w'abavuga ngo uriko urazamura seve, yewe bigira umwami utagira isoni, ngo ugiye kuzamura seve wica ababyeyi bakubyariye umugore. Reka tureke abanyamurenge muri rusange, tureke abanyamurenge gabo waragurishije, waramaze, uri mu kujaha ukavuga ukihandagaza ukavuga ko hariho ubwoko buza bwibagirana ku isi bukazima ntibasubire kwibukwa. Ibyo se wowe bitinya kubikora warishe sobukwe? Bigira umwami rutapfa agasoni, uri mu kuzamuka ukaja mu banyamurenge wikoreye amaraso y'amakanika uja kubashinyagurira, wikoreye amaraso y'amakanika ku mutwe. Bigira umwami ibintu uri mu gukora, uri mu kubona ufite amahoro, amaraso y'amakanika ntazokugwa amahoro, uri ikivume, uri igihahiranda, uri ico ntazi. Naho abo ngabo baza bahangaha ngo baje kuvuga ngo bari babizi, ngo bari bazi ko makanika agiye gupfa, abo mwakoranye izo nama baza kwihandagaza, baza kudukora ku matama, baza kutubwira ibyo bavuga ngo barabivuze. Warabivuze, wabibwiye nde? Yewe Sanjake uzubesha nk'inzozi ziza zikubesha ngo uri perezida wicaye waba uraye. Inzozi nizo zizi kubeshana cyane. Ibinyoma nza numva uyu witwa Sanjake ahangaha ni Sanjake ngo warabivuze, warekaga wabibwiye nde? Ko mwari mu nama, mwari mwamaze kuyuzuzanya, ubwo bugome bwanyu ariyo mabanga mufitani. Ariko amabanga yanyu y'amabi yanyu ko turaza tuyamenya, abanyamurenge ko baraza bayamenya. Mu by'ukuri nta mahoro y'umugambanyi, nta mahoro y'abanyabyaha, nta mahoro muzogira mwikoreye amaraso y'amakanika ku mutwe. Makanika wahagurutse akaja agasiga byose, agasiga byiza, iwe akabisiga, mwebwe mukaba muri ko muhaguruka ari byo muje gusanga kugira ngo mwice abandi bantu. Iwe yarabisize akagenda akaja gufana n'ababyeyi, akaja gufana n'abanyamurenge. Muri mukuza mukirengeza mukavuga ko drone ntabwo zigeze zije kurasa mu Minembwe, ngo bataratangaza ko ngo bagiye kurwanya leta. Ari mwebwe mwagiye mu nama, mukaja mu nama yo kugambanira makanika drone, mukayihagurutsa muri ko mukurikirana telefone ye kugira ngo makanika afe. Mwamara ikindi kibabaje mukaza muza kubigereka ku kindi gihugu, kandi muzi ukuri, mwaricaye mukabigiramo inama. Bigira umwami akagira umwaka Kinshasa yicaye yagiye gutanga ubuzima bwa makanika, mukamwambura ubuzima, mukamwambura abana be, mukamwambura umuryango we, mukaba mwicaye muri ko mugira ngo mwebwe muzogira amahoro. Ntayo muzogira, ntayo munafite kugeza n'ubu nyine. Mu by'ukuri simfite amagambo menshi, nababaye. Murakoze. Ihangane, ikiganiro kiragoye, cagiye gihinduka bitewe n'amakuru twagiye tucumviramo, ariko no kwihangana, ariko kandi no kumenyesha abantu, no kumenyesha abanyamurenge, no kumenyesha abasore b'abanyamurenge, cyane cyane abanyamurenge bitwa ko bari mu Kagara. Muri abantu bazima, muratekereza, ntimugire ngo ntuyahayo hajya mbayahaga. Yego mbayaha. Ntimugire ngo mbayahaga yabyutse aje gukora kiriya kiganiro kuri Kongoro gusa gutya. Ntimugire ngo aya magambo tuba tuvuga ko turapfa kuvuga gusa, twabyo bamwe tidufite n'umwanya wo kuvuga, twibereye mu bindi, mu kwigo mu mwanya
mu buryo bugoye. Ariko ni byiza kumva mugakora analize namwe. Uyu munsi hari inshuti yanje namuhamagaye mushyira kuri koru n'umuntu ntavuze, n'ubundi nawe uri mu maboko atarayiwe, ariko abitewe no gushuka kw'aba banyakagara. Ariko amagambo yavuze bavandimwe arakomeye. Yakoresheje ijambo arambwira ngo kongoro cyangwa se bano banyakagara, kubabwira ngo habonetse umwana uri mu minembwe, nibamumanure bakora iyo bwabaga bamugeze Kinshasa, botanga n'abana babo, botanga n'ubuzima bwabo. Ariko bamara kugeza Kinshasa, na kesi yakugejeje Kinshasa igahinduka, nimba wiripotinze, nimba waje ukavuga ati je ndananiwe nje kubana namwe, bo bagera Kinshasa bakagucuruza, bagera Kinshasa bakavuga ko bagufatiye ku rugamba. Ibi tubabwira si propaganda, ni amakuru yuzuye ukuri. Aho abana b'Abanyamurenge bapfa bishwe n'amasumu. Mbonera n'umwanya wo guheza umuryango w'abasama waraye ubuze umwana, n'ubundi muri bariya bashutswe. Abana ntibafunzwe, ntibafite kepfo ka ruguru, ni abantu bari aho ngaho bari kwicwa impfu z'agasuzuguro. Baravuze ngo uwanze kumva ntiyanze no kubona. Ntimugire ngo mwebwe mw'abana mwe mwakuriye mu makambi muri hehe, ntimugire ngo nimwe mufite ibitekerezo biruta bariya basaza bari mu minembwe cyangwa se abanyamurenge batuye isi. Muhumuke, mwakurikiye ibisambo bizorangira babariye. Iciza canyu bamwe muvugiraho mwicaye kabirya ntavuze, ariko abumva ko bagomba gutera intambwe muze mubanza mutekereza kabiri. Reka ninde wari ukurikiyeho bwana Augustin? Ndagira ngo ni waruvuze Byondo. ni Byondo. murakoze cyane mu bijabo yambusana kuramukire na Kiziro ari Augustin Che Guevara hano, advisor vision of Murenge Yambu. Mwarimu hariya hepfo ndamubona, respect to you Dave Mukagogo n'abandi mwese muri hano, mwiriweho neza. Mu by'ukuri habaye ikiganiro kirekire kandi cyiza, twateze amatwi turacyumva, twagifatiye umwanya munini, ariko cyazamuye amarangamutima kandi kirimo n'amakuru menshi. Bimwe na bimwe nubwo twari tubizi, ariko ni byiza ko bizaza bimwanwa na bose kugira ngo tumenye umwanzi turwana nawe. Bahagurutse kuri iyi mihanda mugani wo bavuga, ntabwo twari tuyobewe ibipfa n'ibikira. Abenshi muri twebwe n'abagiye bahunga kera, abagiye bahunga kimwe n'uko abo banyakagara bahunze, ariko bakaba baraduhindukiye mu mahanga. Ni agahinda gakomeye kubona umuntu mwafatanyije urugendo rwose rw'imibereho yo kwirwanaho no kubaho, mu gihe mwagatanze umusaruro kugira ngo mwongere mu baking home, akakubera imigozi, akakubera umwicanyi kuri wowe, akakubera aduye. Ibintu biteye agahinda. Sorry, ntabwo mfata umwanya munini. Sanjake yakoze space ndayibuka, ashobora kuba ntibuka amatariki, ariko ashobora kuba ari mu kwezi nko
10 avuga ko hari amanimero ari muri tracking. Tumwita umusazi yabivuze ari kwinywera mu yoga yiwe. Bukeye bwaho arongera aragaruka avuga ko yabivuze ko yari yarabibwiwe. Abantu kandi barongera babifata minenegwe, ariko mu by'ukuri Fande yaragambaniwe kandi yagambaniwe na Muhirinya nyinshi, ndetse zimwe na zimwe zirimo za mayibobo nk'uko Kongoro na Sangate bitana. Ibyo singiye kubitindaho, ndashaka kubabwira ko bano bantu bafashe uyu murongo kugira ngo bafatanye n'umwanzi kutwica, nta mbabazi badusigiye habe na nkeya. Ahari kuba twa tundi dukeya hagiyemo sumu ya panya, nta n'agahengwe na kamwe bagiye basiga, kubera ko Kongoro we murebye uburyo ki yabaye satani, yituye muri Kinshasa Rega nabo batanamuzi, batazi n'imico ye. Benshi ahangaha muribuka ejo bundi Kivogerwa niba ari ahangaha, hari umuntu w'i Kinshasa uri mu kuza, umuyobozi mukuru akaza hano mu masipesi. Ubushize yaratwandikiye na Kivogerwa, noneho agera haravuga ati mufungure sipesi numve, muvuge numve. Barahari bashaka kumenya, ntibazi umuntu wabinjira uwo ari we. Reba baramufashe bamubahaye Mbayahaga. Kuragira se ngo Mbayahaga se hariya se niki se nawe ari kubaga? Nta kindi kintu na kimwe hariya. Uriya Seba Muniga Ntama yicaye hariya kuko amaraso ari kugenda barenga, bari kugenda barutana amaritiro bagiye banywa arenze, umwe yanyweye arenze y'undi. Ibi ngibi rero nibyo bagiye kuruka, kandi vuba ahangaha muraje mubibona imigozi bagiye kwinjira, impfu bagiye gupfa. Igihe kirageze nabo ngo babone ko bayobye, batangire bapfemo, batangire baje mu mugozi. Tubireba twaragambaniwe, tugambanirwa nabo, ariko nabo bagiye kwita hanze. Murabibona vuba cyane, murabibona vuba. Ba Kongoro n'abariya ba Enoke n'abandi murabibona, bamwe bagiye gupfa impfu mbi. Ibi ni ibintu bari kwikururira bonyine, abandi bagiye gufungwa nabi. Muniga Ntama murabona azava hariya bigenze gute? Ari mu kahe kazi? Ari harakorana nande? Mu buhe buryo? Ari harahembwa nande? Ibi bintu bagiyemo ntabwo bizabagwa neza. Izi ni ingaruka bagiye kubona vuba cyane. Ntabwo turi kubivuga nk'abavuga nka ba Sanjake nk'abari kugambana, oya, ndavuga ngendeye ku byo barimo gukora hariya bigaragara, bizwi byonyine bonyine ubwabo. Amasumu bahana baraziranye, hari Kinshasa nibwo buryo babayemo. Nta bose babaye abarozi, nta n'umwe wicarana n'undi. Turababona, n'amavideo yabo turayabona, aho basangirira, aho umwe agera n'undi ntahagera. Turabizi. Nibarangiza ngo baricaye, aya maritiro bari kurutanwaho niyo agiye kubagaruka. Bavandi murakoze. Urakoze Byondo, urakoze rwose. Reka tureke kubatinza. Hope urahari? Sister Hope? Ndahari. Wafata umwanya tugakurikiraho dawe. Uyu munsi ni ukuri uragoye kabisa, sinzi ukuntu umuntu yabivuga. Umuntu yumvisha amakuru, umuntu agoye kumva, ariko nta kundi. Turashimira uriya mupapa warangije kuvuga, niba atuye muri Australia simbizi aho atuye, ariko yavuze amakuru si meza, ariko ni amakuru abantu boshingiraho bamenya abakoze ariya mabara. Wakoze cyane cyane.
hanyuma nagira ngo mbaze umuntu wa hostinze nimba ino space iri recorded mu buryo ibi bintu bitazibagirana anytime iri recorded nubwo host atabivuze ariko iri recorded biragaragara. ya ni byiza kubera kuko aya ni amakuru abantu bashingiraho bashakisha abantu bakoze ariya mahano, kuko twese zaratubabaje, yahekuye umuryango wose w'Abanyamulenge. Ya birababaje ni ukuri ko hari na bamwe numvise mbere ngo babyigambye, urumva ko bari babizi, abantu b'utugara bari babizi, bari bazi amakuru. Nimba muri bo bajaga ku maspace bakaja kubyigamba, bakaja ku masitati bakabivuga, aba ari bo bamenya amakuru mbere y'abandi bantu bose bataramenya amakuru. Ni ukuvuga ngo bano bantu b'utugara nibo bamenye amakuru abandi bantu bose batarabimenya, ariko nibo ba mbere bamenye ayo makuru. Ni ukuvuga ko bari babizi. Birababaje ni ukuri, ariko urugamba niko rumera, kandi ibi byose ni ibintu bigenda bitwereka uburyo abantu bagomba kubana n'uburyo bagomba kubaho, uburyo utagomba kwizera nubwo yoba ari umuntu muvukana mutumva ikintu co kimwe. Ni ibintu bitwereka ko uburyo tugomba kubana mu buryo utagomba kwizera umuntu uwo ari we wese. Ibi ngibi ni urugamba kandi tubikure nk'amasomo mu buryo utakwizera umuntu uwo ari we wese. Simvuga byinshi kubera ko abavuze mbere nyine nabo bavuze, nk'uriya mama umurangije ko aravuga ngo yavuze ko uyu munsi ngo adafite amagambo menshi. Ni ukuri uyu munsi ntabwo ari umunsi wo kuvuga kuko birababaje. Nta kindi nashaka kuvuga ni ico gusa co kubaza ko ino space recorded nyine mu buryo abantu bazayashaka. Ubundi dukomere, n'ibindi mukomeze mugende mubishakisha, abafite uburyo bashaka ayo makuru muyashakishe, abashoboye kwandika bandike, babyandike mu buryo abantu batazabyibagirwa, kuko ibihe bibi ntibizaduheraho, umunsi umwe bizatuvaho, kandi nibituvaho umuntu wese wakoze ikintu icyo ari cyo cyose azakiryozwa, abihanirwe n'amategeko, kubera n'abandi bihe bibi byababayeho ariko birahinduka. Igihe turiho kizahinduka, umunsi umwe kizahinduka, kandi dufite icyo cyizere kuko kizahinduka, nubwo ibi bihe bizadusigira ibikomere, ariko turabizi ko umunsi umwe bizahinduka. Tukazongera kubaho tuticwa, tudatukwa, tutabwirwa nabi. Hari umunsi bizahinduka. Dushimira bene data bitangiye igihugu, nubwo bari mu bibazo bikomeye cyane, ariko baremera bakabibamwo, bagapfa nabi, bakababazwa n'abavandimwe. Ni ukuri iyi ntambara iyo itaja kubamwo bano bavandimwe bacu, iyi ntambara iba yararangiye. Ariko baragiye bafata abantu babona baja kuri social media, aba ari bo bagura, batangira kubakoresha kugira ngo bikingire ikibaba. Ibyo ngibyo ni abantu bose barabizi, na niyo mpamvu hari umuntu wavuze mbere aravuga ngo bari gushaka kwinjira mu bakobwa n'abagore ngo babaganirize, kubera ko baba bazi ko wenda hari badafite amakuru menshi ahagije. Ariko ndabizi ko neza bitazabahira, ntabwo bizabahira. Urumva bagenda baja ku ma TikTok guhamagariza bariya abantu baja ku ma TikTok
ngo bababwire ngo bari mu kuza ngo ko baravuga ukuri, ngo wowe ntuzi ukuri, ngo reka tukubwire ukuri. Ariko ndabizi ko nta kuri boza kubwira umuntu warapfushije umuvandimwe, ngo baze bambwire ngo iwacu hari amahoro, umuvandimwe yarahaguye. Nta kuri kuhari, ntabwo bizabahira. Nabo babigiyemo ni irari ry'ifaranga bagize babijamo. Wenda hari n'abo botekereza kugaruka nk'uko abandi babivuga, ariko kubera ibintu yagiye akora akumva ko atogaruka, akavuga reka byinjiremo burundu. Nuko nyine kubera ko atekereza ko nta handi hantu ashobora guhera. Ariko ikintu nosaba abantu bakoresha social media mufite amakuru menshi ahagije, ko uyu mupapa uvuye kuvuga aha ngaha, ni ukuri iyo byari bishobotse ngo azogenda no ku ma TikTok hariya hakunze guhurira ihuriro ry'abasore benshi, urubyiruko rutazi amakuru. Hari igihe n'umuntu aje kuvuga hariya akavuga amakuru atazi, atabasha gusobanura neza, ariko ni ukuri muza mubegera, mubaoriyante, mubabera abashitsi, ziriya mpaka baze bagendana bariya. Iyo muhari mwobasobanurira, wenda hari abo kumva bakazagenda babagarura. Murakoze cyane, Imana ibaheze umugisha. murakoze Hope, murakoze rwose, kandi abantu no kwihangana. Reka tuze kumva Dave. murakoze cyane abahostinze space, ndizera ko murimo kutwumva. Geogeste muratwumva? Dave, turakumva neza. Yego turakumva. Sorry twari duhuze. No, nta kibazo. Biragoye cyane kugira ngo umuntu agire icyo avuga, numva space yahinduye, ariko reka zongeye kuzamura amarangamutima no kudusubizamo amamemoire no kongera kutwibutsa uriya munsi w'umwijima. Kuko bereye ko twataramye, reka tugire icyo twobivugaho. Reka nshimire mwebwe abahostinze space ndetse n'abantu bose mbese baje guparticipa. N'abakomeza mukomeze twihangane, turi ku rugamba, intwari zirapfa hakavuka izindi, nta kundi twabivuga. Gusa ijambo navuga niyenda nashimira cyane uyu mugabo, ndatekereza yuko ari Ndahigwa waje kutubwira aya makuru. I think last time yari yavuze yuko bazihuza n'undi umwe bakatubwira amakuru tutazi, babandi twumvaga ukagenda ukavuga ngo ese ngo aba bantu ngo ntaco batwaye, ni ibisanzwe. Ariko niyenda nk'iyo abantu baje kubimenya mbere y'igihe, n'abatekereza yuko aba bantu bibereye muri politiki ariko ntaco bokwangiriza, habe nanje ushizemo niko nabitekerezaga mbere. Ufite nk'iyo tuja kubimenya mbere twari kubona yuko ari risike nini, ari danger cyane bitewe n'ibyo turimo gucamo. Ariko reka mushimire kuba yagize ubwo butwari. Abiwacu baravuga ngo ibuye ryagaragaye ntabwo riba rigicisha isuka. Betetere nk'iyo tuja kubimenya mbere y'igihe, twari kugerageza kubipreventinga cyangwa se nimba ari kureba ukuntu twabikumira. Ni nako abongereza bavuga ngo, cyangwa se n'abafaransa, prevention is better than cure. Mbese ukareba ukuntu protege ibintu mbere yuko biza guhaba. Ikindi novuga ni cyane no dufite ikibazo iwacu ca silence, guceceka. Uzabindi ukagenda ugaceceka ukagira ngo nibyo solution. Nabonye na perezida w'u Rwanda no munsi yabivuzeho ati yewe n'abataragize uruhare ariko ukarebera ibintu ugaceceka, nawe ufite ikibazo. Nta kundi wabona ikibi kirimo gutambuka, tusinyare tuvuge ukicecekera.
icyo nashaka kuvuga ku guceceka ni iki cyangwa se kuri silence cyangwa silence. Hari abongereza bakavuga ngo ishobora kuba inkota ifite amuga abiri. Hakaba igihe utekereza ngo guceceka, yes, niko kurwanya ubujiji cyangwa se niko kuevita amayirigima n'amadeba menshi, ukumva yuko muri ico gihe urwo ruhande rw'inkota rwaguproteje. Ariko urundi ruhande rw'iyo nkota rukakubera ya nkota igusogota. Mbese ndimo kuvuga kuri silence. Niyo kandi mo kubona no munsi cyane cyane ndimo kuvuga ni general twebwe twese kubaza imigani y'ikinyamurenge bavuga ngo ishira umuroza akakumaraho abawe, cyangwa se washira umucuraguzi akakumaraho ibyawe utunze. Mbona yuko ariyo ka twese ni general twagiye ducamo tugafata ibintu legere cyangwa se bisa naho byoroshe, noneho mu gihe kirekire tugasanga nizo zatugizeho ingaruka zikomeye zimeze gute n'ibiki na biki. So ndatekereza yuko uno munsi silence is no longer the option. Tugomba guhagarara tukumva yuko iyo nkota twaracecetse ariko doraho itugejeje. Ku bintu bya Sanjake mufete mwibuke hari undi mugabo wo muri Arizona nawe biriya bintu yabivuzeho. Think nimba representa Kingungwa mbere y'uko yego ni Kingungwa rwose. Yes, ndashaka kubihuza mbere y'uko biba nawe hari ibyo yavuze muri Arizona, ndetse abantu bashaka kubivugaho cyane n'ibiki na biki, ariko urumva yuko hariho agatsiko k'abantu bafite information. Now I wish one day maybe twafata Sanjake nubwo atari ngombwa tukamubwira ngo watwemera tugahostinga space yuko wazaga ashaka kubyikuramo cyangwa ashaka kuvuga ngo yashigikira twigwaneho ntabwo ashigikiye M23, ariko reka nishire mu mwanya wewe nomenye kumenya ayo makuru ntabirimo. Novuga no, reka mpamagare umuntu wese wagira mbese contact n'abari abantu, yaba mu escort, yaba abarwana shaka, yaba mwene wabo, reka mbaheze warning. Apana ibintu za space yuko warning ntabwo wayitangira kuri space, ahubwo hari umugambi wari wacuzwe, birahari biri confirme, agahamagara anybody nimba yumva yuko ufite agaruka ashaka kwerekana yuko afite information ziruta abandi bose, afite ubumenyi kuruta abandi bose. Njewe niko mbibona ni nkasho. Rero amagambo bano bagabo bavuga mu ya compare cyangwa se mwabihuza n'ibyo representa Kingungwa yavuze wa Arizona, wabihuze n'ibyo za Sanjake, yewe tugende nayo Kongore yavuze ejo bundi, abantu bakabifata byoroshe ngo ibitaro generale zo mu Minembwe ngo hari abantu bashaka kuzabirasa cyangwa bishiraho Rwanda, the next day bakabirasa. Mufata amagambo Sebatware yavuze tukabifata nkaho byoroheje, aravuga ngo Minembwe ngo ntabwo ari gitangaza ngo nayo bazagira nkagaza, twebwe twabifata nk'ibintu byoroheje. So ico no bakangurira naje nishiramo cyane ufete ni nkaho ariyo faiblesse ngira, ni ukuvuga ngo tugeze ku rwego ruboneka yuko umwanzi ukomeye ntabwo ari hanze, n'abatugambarira ntabwo bari hanze, ahubwo ni twebwe abaturimo twebwe indani. So ndangiza cyane cyane ku bantu bakora social media, bakora recording, izo information ni ziza kuzibika. Abantu bize histoire bakipinga account y'ibintu, abantu bize amategeko muri twebwe cyangwa se n'ababigeza ku bindi, ni byiza yuko abantu bose bakipinga account ya buri kintu cyose, kugira ngo izi ni information dukeneye yewe no kuzisharinga n'abari abari mu mbabare singo muri mo kunva bari bampamagariyemo kugira ngo tuzisharinge abantu bariri iwacu ruguru. Ntabwo kujya hariho difference y'umuntu uri hanze n'umuntu uri ya ruguru, uko babifata ni bya bindi by'iwacu nyine bakabona n'ibintu byoroheje, ariko tukabikodinga tukabikipinga kugira ngo igihe
igihe nikigera tuzabikoresha ntidukomeze gufata ibintu logere cyangwa se mu buryo bworoheje. Ni ibintu bikomeye cyane, bimaze kutugiraho ingaruka zimeze gute. So abantu bakora social media journalism cyane cyane navuga investigative journalism, abafite buke umenye muri histoire n'abanyamategeko ba picking account y'ibyo bintu byose birakorana. Mbashimira cyane kandi ababaye uno munsi bakoze mu gikomere, mugende mukomere, turi kumwe. Kubavuze ku kibazo ca Musafiri, njyewe n'umwana w'iwacu uretse no kuvukana twarakuranye, ni famiye imwe na Moise na Nyarugabo, ariko ni wa mwana wiberaga mu mashuri, yewe n'ibya social media ntibabibamo, ariko abamuhambye twebwe turabizi ntari Kinshasa nubwo nta bushobozi dufite, ariko abafite ubwo buvugizi bazabukora. Sasa murakoze cyane, reka mbashimire kandi duhagarare turi kumwe dushikame, tuzatsinda kandi dutsindane 6. Murakoze cyane. Murakoze. Bariko baganira mwese ko muraganira neza. Mbere ko dufata system Marayika, ndabona ariwe uzamutse utaravuga. Auguste wakongera, harimo abantu baje batigeze bumva aho ikiganiro cahereye, bankubakiniraho kandi rimwe gusa umunota umwe abantu babashe kumva ibyo turiko tuganiraho hano, abantu bamenye uburyo umwanzi yinjirira mu muryango. Buriya abanzi bose binjiriye mu muryango kubera ko umuryango nita umuryango naba babihemu ba mugenza bondo, nibo banzi, nibo babaye umuryango w'ubugome bwose buriko butumara. Uyu munsi wa none space twayifunguye turiko tuvuga ku mabi Leo Mugesera ariwe Kongoro ayo yakoreye muri Ethiopia abantu, ariko byaje kuza space isa nihindutsemo igera Kinshasa, igeza ku minsi 19 y'ukwezi kwa kabiri, umunsi Fande yitabaha Imana cyangwa tabaruka, bivuye kuri Kongoro wamugambaniye, wamuvugishaga amanywa nijoro adahwema kumuvugisha. Muribuka ko Fande aja gupfa yuko hari umugabo w'umujenerale witwa Gasita wari kumuvugisha mubesha ko ashaka kwiripotinga ngo amushakire inzira. Jewe nagiye mbihuza ibintu byose, nsanga Kongoro yagororewe uriya mwanya wo gukora muri presidence kubera ko yishe Makanika. Hariya niho yagororewe, kuko kandi kazi yari afite twari utuzi ngo atishimiye, twari two gusobanura ama audio no kuneka, nitwo tuzi yari afite muri Kongo. Ariko nyuma yako aza kugororerwa kubera ko yishe General Rukunda Makanika. Mwabantu mwe, uyu mugoroba wabaye ikindi kintu. Iyi space kare hari umugabo twashatse kuganiraho, abantu bunumva bamupfobeje, bamugize akandi kantu koroheje gusa karaho. Mureke mbabwizo kuri yuko bano bantu bokoresha n'umukozi wo mu nzu waho ndusuzuguritse, cyangwa bakaba bonakoresha na mayibobo yayindi muzi ngo nta kintu yokora ikabikora. Yobikora yobigeraho. Mwumvishe ko ahanga batubwiye ko Kashisho bamwitaga mayibobo, ariko niwe waje kuvuga aya makuru y'inama aho yabereye, namba ari kuri yarabaye kuri call center, cyangwa byarabereye muri Zoom, cyangwa byarabereye arono, ariko aya makuru bari bayafite. Nakingungwa nimuza kubireba neza, muraza gukorera ama video yabo yagiye akorera kwa Emasi, ubwo yavugaga ko Makanika yishwe n'indege ivuye mu Rwanda, nyuma barahindura
ngo makanika yarashwe n'abasirikare biwe bari bari kumwe bamurashe ngo amasasu ngo agera kuri 6 mu gituza. Mu by'ukuri umunsi afande apfa, muzi ko bari bakoze liste y'amaofisiye yose ari bupfe cyangwa yapfuye. Mwarabyumvishije amazina y'amaofisiye yose yo muri Twirwaneho yose, umunsi wa mbere bavuze ko yose yapfuye, ariko bigenda bihinduka buke. Murabizi ko uyu munsi ndavuga n'akarimurore jewe ibyo abantu tutazi bamwe batazabumva uyu munsi nje ndabivuga. Muzi ko Fande Charles Sematama adahari, muzi ko abakagara kagiye kavuga ko ari mu batanze namba ya Fande kugira ngo araswe. Ibyo murabizi. Muzi ko babesheye Fande Kamasa ngo nawe arimo bamugambaniye. Izo nama zose zarahabaye kugira ngo bashake ikintu bazabwira abanyamurenge kizangisha abanyamurenge Twirwaneho igashira, kandi ari bo babikoze. Mwabantu mwe tuze tugwana intambara tuzi ibyo turiko tugwana nabyo, turagwana nabo tuvuga rumwe, twitwa ngo turavukana nabo, abitwa ngo ni bene wacu, abitwa ko ari baramu bacu, abakwe, abishwa, babyara, nabo nibo batumaze. Muribuka umuhungu witwa David, ejo mwamuvuzeho n'ejo bundi, n'uyu munsi mwamuvuzeho. Umunsi yagamba, umunsi yariko ashaka kwica Fande, ayamuteze yambushe n'abo bana yajanye, yahawe amafaranga na Rukeba Shiraki. Buriya umugambi mubi wose uri muri bariya bantu, nibo wizingiyemo. Aba bantu rero nari ngiye gutanga conclusion, ariko reka turaza kuyivugaho n'ubundi ku giti cyanje nje uko ndiko mbyumva. Banza dukenera ako kantu abantu Cyuziro naringize ngo wenda tutaza gutinza Malayika cyane ntiyovuga tukahita tugakurikizaho. Malayika wafata umwanya, ndabona mu bijaba byemeje then tukabona gukomeza ibyo hose yaravuze. Nukuri ushatse wayicuranga. Ubuse uyu munsi umuntu aravuga iki? Nukuri twavuga iki? Umva ko space yanyu yatangiye hano iwacu ari saa 7 z'ijoro. Nabonye ama notification ya message, ariko ntabwo nabashije, ariko nabashe kugera nka yari nka saa 9, kuva saa 9 nicaye, nubwo nari ndi mu auditeur kuko numiwe, nagize chair de poule. Mwabantu ibintu byinshi umuntu ababizi, ariko bimwe umuntu abifata nk'ibihuha. Ariko reka ngushimire wowe host watekereje kutuzanira abo bagabo bakaza nko kweclaircir ibintu. Heureusement que iyi space iri recorded. Mu by'ukuri mwabantu ndumiwe, nagize ikiniga, nagize amarira, nagize imbeho, kuko byese binyibutsa umunsi Afande apfa. Ndabyibuka neza, yari atari kwa gatatu, yari kwa kane. Umuntu umwe wampamagaye yari nka saa 5, turi ahantu ntabwo nari nakoze uwo munsi, turi kumwe n'abantu. Nasaga nk'umuntu nataye ubwenge, nataye equilibre, ku buryo no gutwara imodoka byari byananiye. Ariko turahari, turakomeye, turashikamye.